Nah, apa ketebiak tuh tut? Ada yang apa ya? Tabuh lantas. Tapi koran tuh. Koran apa? Ya koran lah. Masa koran sumpil? Ubo aja gitu. Kalau geno. Nih bocil ngupdate. Pokok nangon sesuatu. Tuh beten mejo ada sana koran bede. Itu cuma Temone tuh. Kang Wang tuh genado jak langsung ngintih jak protes genisin. Koran toh. Paling lah koran. Adi jemak koran rago tut. Onden sut maco. Ah, paling kan loge gambar kan. Ada nih rago bang. Rago butuh nih. Ngujang bin koran ni rago jemak. Tuh kan kuman saya beten mejo. Nah, geno sih tut. Rago butuh liu nih tuh. Kangai studio koran. Apa? Studio koran. Aduh, gentut nih. Ada nih bos yang update. Update. Ah, nih tinggalin foto-foto di Instagram bu. Nih bu madan trend hits tahun 2020. Apa sih nawang po? Oh, nih tuh. Ira gue heran tuh. Apa sih filosofi tuh? Bata nempel-nempelan koran di tembok gitu. No foto lantas. Tuh artinya irago tuh hits dibicarakan banyak netizen. Arah beler ben itu aku bareng sih mau abu aja onyang tuh korannya rago. Nih kan ada koran, sing ada bin. Aduh, Cen. tuh di tukang rongsok tadi. Maro medacin nih, Bi. Hah?